de recevoir le directeur régional de l'UNICEF qui est venu à Goma à la suite surtout des événements qui est passé. nakiriye umuyobozi wa UNICEF wari waje hano i Goma nyuma y'ibyabaye. Madamu Karine Bwise murabizi ko yishwe n'umugabo witwa Felix Tshisekedi, yishwe na drone ya Tshisekedi. Igitero cyari kigamije umuntu ku giti cye kandi cyari kigamije abayobozi ba M23 AFC. Nyuma y'ibi byabaye, umuyobozi w'akarere wa UNICEF yaje kureba uko ibintu bimeze, ariko cyane cyane aje guhumuriza abakozi ba UNICEF by'umwihariko, ariko nanone cyane umuryango wa nyakwigendera Karine Bwise ndetse n'abakora ibikorwa by'ubutabazi muri rusange. Byari n'umwanya wo kureba icyerekezo cy'imirimo izakorwa mu gihe kiri imbere, aho twijeje ko hazabaho uburenganzira bwo kugera aho bakorera mu mutekano, ariko cyane kurinda abana, abasaza n'abakecuru ndetse n'abaturage muri rusange. Ariko nanone byari kugaragaza ituze mu by'ukuri rigaragara mu rwego rwa gisirikare rigomba gukomeza rero gushimangirwa. Nicyo navuga. Murakoze. Ni Colonel Nanga, ni coordinateur wa Alliance Fleuve Congo M23, nyuma y'uko yari yakiriye itsinda ry'abayobozi ba UNICEF nyuma y'ibyabaye hariya mu mujyi wa Goma mu minsi yashize ejo bundi tariki 11 Werurwe 2026, ubwo igisirikare cya Congo cyoherezaga drone hariya mu mujyi wa Goma igahitana umufaransa kazi wakoreraga UNICEF Karine Bwise. Ni igitero cyamaganwe na M23 ubwayo, bivuga ko ngo cyaje kigamije guhitana uwitwa Joseph Kabila Kabange, Colonel Nanga, General Sultani Makenga, uwitwa Freddy Kaniki na Bertrand Bisimwa. Aba rero n'abayobozi bakuru muri M23 Kinshasa ishaka kuba yakwivugana. Ibyo bitero rero ngo byari bigamije byagabwe ahitwa Mahimbi muri commune Himbi mu mujyi wa Uvira, ahari inyubako y'umudamu wa Joseph Kabila, ariko byaje kurangira mu by'ukuri iki gitero kigabwe ku nyubako ikoreramo uyu muryango wa UNICEF gitana Karine Bwise n'abandi bagera kuri babiri batatangajwe amazina na titre zabo, ariko ku ruhande rwa Kinshasa akavuga ko ari M23 yakozwemo. Hanyuma ibyo ni biri kuvugirwa i Goma, ni muri Kivu y'Amajyaruguru, ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nimwemerere nkomeze mbabwira ko ubu M23 yafashe umwanzuro ukomeye wo kwirukana, guhagarika umuyobozi ukomeye muri biro ya M23 yitwa Yannick Echisola. Ndaje mbabwire ibyari byo, mbabwire impamvu yahagaritswe. Ni mu itangazo ryashyizwe hanze na Bertrand Bisimwa, ni vice president wa M23. Turagerukira ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma, turebera hamwe uko umutekano wifashe, tunarebera hamwe ibyasabwe na Bruno Lemaki. Ubu yarashaka rero ko ngo iki kibuga cyakongera gufungurwa. Ahagarariye umunyamabanga mukuru wa Loni wungirije muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Turabikomozaho tubive imuzini muzingo muri amakuru. Turarebera hamwe ibijyanye na FDLR ikomeje kugarukwa mu biganiro bya Washington DC. Turakomoza ku myanzuro yafatiwe i Washington. Turarebera hamwe ibyo Tibonagi avuga adashidikanya ku bushake bwa guverinoma Kinshasa bwo kunoza mu by'ukuri ibikubiye mu masezerano Kongo n'u Rwanda byasinyiye i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu rero ni Tibonagi wabaye umunyamabanga wungirije wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe gufatanya na Afurika. Abikomozaho turaje tubive imuzini muzingo. Hanyuma reka nkubite mbangura mbabwire ko murasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo impungenge ku mutekano zikomeje kuba zose. No mu gitondo cyo kuri uyu munsi wo kuwa gatanu tariki 20 Werurwe 2026 havuzwe intambara ikomeye mu gace ka Sanje kugera Biriba, Kabunambo ndetse na Kamate. Aha hose ni mu kibaya cya Rusizi muri Kivu y'Amajyepfo. Byavuzwe ko isasu ryongeye kuvuza ubuhoha hagati y'impande zombi. Turabikomozaho. Ni nyuma y'uko rero Uvira hafunzwe inzira. Murabizi ko nta nzira iva Bukavu yerekeza Uvira igikora akakanya rero bavuga ko Wazalendo bafashe umwanzuro wo gufunga buri kayira kose kerekezaho M23 igenzura. Hanyuma turaje turebere hamwe mu by'ukuri niki cyatumye izi nzira zose zifungwa, n'icyatumye Wazalendo zifata iki cyemezo. Ndabibabwiraho 5 muri aya makuru. Mu bice bya Kivu y'Amajyepfo ahitwa muri Fizi, igisirikare cya
FARDC ndetse na Wazalendo barigamba ko abarwanyi bagera kuri 20 mu mutwe witwaje intwaro wa M23 hamwe n'abo bafatanyije barimo twirwaneho ngo bashyize intwaro hasi bakishyikiriza coalition. Reka nze mbabwire inkuru mbi cyane iturutse Bukavu iravuga ku nkongi y'umuriro mu gace k'ingenzi. Ndaje mbabwireho 5 kuri 5. Turakomoza ku kwinjira muri Uvira kw'ingabo z'Ububirigi bivuga ko zaturutse hariya Ikindu muri Maniema. Turebera hamwe icyaba kizijyanye n'ingabo bivuga ko zimaze iminsi zitegura urugamba karahutaka gufasha igisirikare cya Kongo guhangana n'umutwe wa M23. Reka rero tuze kubikomozaho 5 kuri 5. Nongeye kuba ikaze mbibutsa ko binoroshye cyane gukomeza kwibanira natwe hano kuri News Lab TV. Ni subscribe cyangwa sabone, ubundi bindi inshuti bavandimwe nta kindi musabwa uretse kubiduharira. Reka mbere kwitangazo umutwe wa M23 washyize ahagaragara usezerera umwe mu bayobozi bakomeye muri kabine ya M23. Yes, yitwa Yannick Chisola. Uyu we ntibikiri inkuru, yamaze kwirukanwa cyangwa se guhagarikwa mu nshingano ze. Nitangazo ryashyizwe hanze na Bertrand Bisimwa. Nitangazo riri mu rurimi rw'igifaransa, turagerageza kugenekereza mu rurimi rw'ikinyarwanda. Baravuga bati ni itangazo ryashyizwe hanze ariko rigenewe Yannick Chisola Kwasa Mukwenu. Aya niyo mazina ye. Yari umuyobozi w'ibiro cyangwa se directeur de cabinet by'ishami rya politiki rya AFC M23 Igoma. Impamvu guhagarikwa ku kazi cyangwa se ikizwi nka suspension. Bwana muyobozi w'ibiro hashingiye ku makuru yagiye yatangwa kenshi agaragaza imyitwarire idakwiye kandi irenze urugero ku ruhande rwawe. Mbabajwe no kukumenyesha ko uhagaritswe ku mirimo wari ushinzwe mu gihe hagikorwa iperereza. Ndagusaba kwakira iyi baruwa. Bwana muyobozi w'ibiro, indamutso zanjye zuje icyubahiro. Ibi byakozwe na Bertrand Bisimwa, umuyobozi wungirije ushinzwe ibibazo bya politike, ubuyobozi ndetse n'amategeko n'imibanire mpuzamahanga. Uyu ni Bertrand Bisimwa, nta magambo menshi kuko ubundi M23 ivuga ko mu by'ukuri iharanira imibereho myiza y'abaturage. Umuturage akabaho yishyira kizana, ntacyo yikanga, ntacyo abuzwa mu byo afitiye uburenganzira cyangwa se yemerewe. Ubwo rero kuko ngo abaturage hafi ya bose bahurije ku kuba Yannick Chisola hari ibyo atuzuza, kandi nyamara imirimo y'umuyobozi muri Alliance Fleuve Congo igomba kubishimwa n'abaturage. Idashimwa n'abaturage iri foke ugomba kugira gute gusezererwa cyangwa se guhagarikwa ku nshingano. Aka kanya AFC M23 yemeje muri iri baruwa ko iri gukora iperereza ku bivugwa kuri Yannick Chisola. Kanya rero byamaze kuba confirmed. Yannick Chisola yahagaritswe ku mwanya we cyangwa se ku mirimo ye yo kuba directeur de cabinet mu by'ukuri muri Alliance Fleuve Congo. Iyi rero ni suspension yahawe mu buryo bw'icyubahiro cyane. Ni mu itangazo ryashyizwe hanze na Bwana Bertrand Bisimwa, n'umuyobozi wungirije wa ushinzwe ibibazo bya politiki, ubuyobozi ndetse n'amategeko ndetse n'imibanire mpuzamahanga. Ahangaha ni hatangazwa impamvu. Mwumvise ko mu itangazo bivuga ko hagikorwa iperereza ku byo yaba ashinjwa. Rero ni hatangazwa impamvu, turahanga kugira ngo tuze kubabwira iyariyo. Reka tunyarukire n'ubundi makuru ari kuvugwa cyane Igoma. Hanyuma yitwa Bruno Lemaki. Uyu nguyu arashishikariza kongera gufungura ikibuga cy'indege cya Goma. Lemaki uhagarariye umunyamabanga mukuru wa Loni wungirije muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni uri gusaba ko hafungurwa kongera cyangwa se hakongera gufungurwa Aeroport International de Goma iri muri Kivu y'Amajyaruguru. Mu kiganiro yagiranye na Radio Okapi ku 18 Werurwe yari yavuze ko gufungurwa kw'iki kibuga cy'indege bigora cyane imiryango itanga ubufasha kugera muri ako gace, cyangwa se kuba iki kibuga kigifunze bigora cyane imiryango itanga ubufasha kugera muri ako gace. Asa nkaho akomoza ku byatangajwe na Emmanuel Macron mu mwaka ushize wavugaga ko ngo igikwiye ari uko iki kibuga cy'indege cyafungurwa kugira ngo ibikorwa by'ubutabazi bikorwe. Uyu Lemaki yongeye gutangaza ifungurwa ry'ikibuga cy'indege cya Goma, ariko ngo niyo byaba ku ndege z'ubutabazi gusa ngo byoroshya cyane ibikorwa by'ubutabazi. Ubu kugera i Goma ngo biragoye cyane kuko bisaba kunyura mu bindi bihugu bigatuma ubufasha butinda kuhagera.
impamvu ari ngombwa ngo kugifungura abatanga ubufasha ikizwi nka humanitarian abangabo ngo ntibakibasha kugera i Goma byoroshye, imfashanyo zihutirwa nk'imiti n'inkingo zitinda kuhagera, ingendo zarahenze kuko ngo banyura mu bindi bihugu. Ibisabwa rero kugira ngo iki kibuga cy'indege cyongere gufungurwa bisa nk'ibyirengagizwa, dore ngibi. Bruno Le Maire avuga ko bisaba umutekano usesuye, hanyuma ariko si n'umutekano usesuye ngo binasaba ubushake bwa politiki hagati y'impande zihanganye harimo FCM 23 gukemura ibibazo bya tekinike, imiyoborere y'ikirere ikizwi nka ni espace aérien ndetse n'imicungire y'ikibuga cy'indege. Ikimenyetso cy'icyizere rero cy'uko mu by'ukuri bizagerwaho kuko mu kwezi kwa Gashyantare kajugujugu ya MONUSCO yageze i Goma bwa mbere nyuma y'umwaka iki kibuga gifunzwe kubera intambara. Iyi ndege murabyibuka yari itwaye Viviane Van de Per, wananditse amateka ko indege ya nyuma yavuye i Goma ubwo Goma yafatwaga yari itwaye Viviane Van de Per, ndetse n'iya mbere yongeye kururukira hari i Goma rwose mu gihe hagenzurwa na M23 yari izanye uyu Viviane Van de Per, akano akanyuzemo. Uyu rero Viviane Van de Per yavuze ko ati nari mu ndege ya nyuma yahagurutse hano mu mwaka wa 2025, none ndi no muri kajugujugu mbere igeze hano nyuma y'igihe kirekire. Agira ati nizeye ko intangiriro iyi ari intangiriro yo kongera gufungura iki kibuga cy'indege ku nyungu z'abaturage. Aha rero yasaga nk'utanga icyizere ko yizeye neza ko mu by'ukuri yari intambwe kuba mu by'ukuri indege ya mbere yururukiye hari i Goma ari intambwe ya mbere mu by'ukuri itewe igana kwifungurwa ry'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. Abenshi rero bati iki kibuga cy'indege gifunguwe ku bushake bwa M23 nibwo byagira umusaruro, ariko habaho igitutu byakwa rwose cyangwa se byagorana. Ndashaka mutanga ibitekerezo, ese M23 ifungura ikibuga cy'indege accordingly murabona ubutabazi bukenewe ari ubwifashisha ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma, ubwihutirwa bukeneye gutangwa mubwire. Hanyuma reka tunarebere hamwe n'andi makuru kuko muri Kivu y'Amajyepfo ho hari amakuru ndetse menshi cyane dukwiye kuba tunibandaho. Birakomeye cyane aka kanya. Felix Tshisekedi yakaniye arashaka Uvira bubi na bwiza, umubiri agiye kumufasha kurwana. Ariko kandi no mu gitondo cyo kuri uyu munsi wo kwa gatanu tariki 20 amakuru arangaragariza ko ngo hongeye kuvuga isasu mu gace ka Sange. Iyi Sange na gace kari burasweho n'ubundi kuva tariki 15, ariko kabereye imirwano cyane cyane mu nkengero zaho ahitwa Kabunambo. Aha rero Sange ngo hongeye kuraswa n'ahitwa Biriba, kuva Sange ugera Biriba ni Biriba ni Kiriba muze kumbwira, ndetse na Kabunambo nahitwa ngo ni Shyamate mu kibaya cya Rusizi muri Kivu y'Amajyepfo murasirazuba bwa Kongo. Aba duhaye aya makuru baravuga ko ingabo za leta ya Kongo FARDC zifatanyije n'imitwe ya Wazalendo zirimo kurwana n'inyeshyamba za M23 zivugaho gufashwa n'ingabo z'u Rwanda, ngo humvikanye urusaku rw'imbunda ziremereye n'iza mitrailleuse ku mirongo cyangwa se ku murongo w'ingenzi hano muri Preda Rusizi kugeza hafi ya Kiriba ndetse no ku nkengero z'umujyi wa Bujumbura. Aha ngo hari kumvikana amasasu akomeye cyane. Amakuru y'iyi mirwano ndacyayakurikirana, ntago turamenya ku buryo burambuye uko byifashe aka kanya cyangwa se niba byakomeje, kuko aya n'amakuru twakiriye mu masaha y'igitondo mu saa 2 z'igitondo. Ubwo rero turacyagerageza kuvugisha drone zacu ziriyo ngo zitubwire uko situation imeze. Ubwo rero resultat turaza kuzobwira amakuru yacu ari imbere. Hanyuma mu bice bya Uvira aka kanya haravugwa amakuru mabi yuko abaturage bongeye kubuzwa amajyana maza mu buryo bumwe cyangwa ubundi bikozwe n'abitwa Wazalendo, VDP Wazalendo. Bikavugwa ko Uvira imihanda iri gufungwa. Wazalendo babushije abaturuka mu bice bya M23 kwinjira. Kuva tariki 16 Werurwe abarwanyi ba Wazalendo bakorera mu gace ka Runingu muri teritwari ya Uvira batangaje ko ngo babujije umuntu wese uvuye mu bice bigenzurwa na M23 kwinjira muri uyu mujyi wa Uvira. Impamvu bavuga ngo Wazalendo bavuga ko iki cyemezo gifitanye isano n'umutekano, bikekwa ko mu by'ukuri cyangwa se Wazalendo bavuga ko ngo impamvu bavuga nyine ngo iki cyemezo gifitanye isano n'umutekano, bakeka ko ngo hari abantu binjira ari maneko cyangwa se hari aba spies.
ngo rero ngo bakaba bashobora kuba ngo bakusanya amakuru ku birindiro bya FRDC n'abafatanyije. Abazalendo bati hari imodoka ziva i Bukavu zitwara abantu bashaka kumenya aho ingabo ziherereye. Abaturage bagambaniwe. Rero wazalendo ngaha zirashimangira ko bamwe mu baturage bashobora kuza cyangwa se izi ngendo zishobora kuba zakurura abasipay baza kuneka uko situation imeze mu bice bigenzurwa na coalition. Ubwo rero abaturage babangamiwe, abantu baturutse mu kibaya cya Plaine de Rusizi nko muri Kamanyola, Ruvungi, Sange, Ruberizi babujijwe kujya ku isoko rya Kashatu bari baje gucuruza ariko basubizwa inyuma. Ubwo rero impungenge z'abaturage zikomeje kuba zose. Imiryango ya societe civile ivuga ko abaturage bashobora kubura uko bagera ku mirima ndetse n'amatungo yabo. Ubuzima bwa buri munsi ngo bushobora guhungabana bikomeye. Ingaruka ku bukungu zikomeje kwiyongera muri ibyo bice. Abasesenguzi bavuga ko gufunga umuhanda uhuza Uvira na Bukavu bishobora guteza ikibazo gikomeye. Ubucuruzi bwari bwatangiye kongera kuzahuka bukaba bugiye kongera gusubira inyuma ku rwego rwo hejuru. Amafi ava Uvira yajyaga agurishwa i Bukavu ndetse na Goma, imyenda, imiti n'ibindi byavaga Bukavu bijya Uvira, ubu aka kanya nta gitarabuka. Ubwo rero amakuru ku ruhande rwa politiki n'umutekano avuga ko M23 yongeye mu by'ukuri kubabazwa n'ibi byemezo bya coalition, bikaba bishobora gutuma uyu mutwe ufata umwanzuro kwigarurira umujyi wa Uvira mu gihe cyavuba, kubera ko agahinda k'abaturage M23 ikumva cyane. Mu bice bya Fizi, ahangaha muri Fizi muri Kivu y'Amajyepfo haravuga abarwanyi bagera kuri 20 bo mutwe wa M23 hamwe n'abafatanyije ngo barimo twirwaneho, ngo bakize intwaro hasi. Ngo impamvu yabiteye na makuru atakorewe ubugororangingo ariko yatangajwe n'abo ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa, atemejwe na M23 nabo ubwabo uko ari FARDC muri rusange cyangwa se abazalendo nta gihamya batanga. Impamvu ngo yateye abarwanyi ku joininga coalition ngo ni igitutu gikomeye cy'ingabo za leta ya Kongo arizo FARDC, imibereho mibi mu mashyamba, kubura ibiribwa, ubuzima bugoye, amakimbirane n'ibibazo imbere mu mitwe yabo. Ahangaha ngo nabyo ni bimwe mu byatumye bahitamo kujoininga duye. Ibi rero ngo ibyo bashyikirije ingabo, aho barwanyi ngo batanze intwaro zikomeye ngo bari bafite zirimo imbunda za AK47, harimo za mitrailleuse PKM, harimo rocket RPG mana 7. Ibi rero ngo byerekana ko ngo bari bafite uruhare rukomeye mu mirwano. Ngo bari mu mirwano, niyo mpamvu ngo ba joininze ariko banatanga ibikoresho ku mpamvu tuvuze haruguru. Hanyuma ibyo rero mu by'ukuri ni biri gutangazwa n'abo ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa bidafitiwe gihamya. Icyo bisobanuye ku ntambara, iki ni ikimenyetso cy'uko morale ngo umutima w'urugamba birumvikana wabo barwanyi uri kugabanuka. Birumvikana cyane ngo niba bahisemo kujoininga ku mpamvu z'uko batarya, nta kintu na kimwe kibafasha kumererwa neza gihari, bahitamo kujoininga nyine ngo kugira ngo ariko se guhungira muri FARDC so guhungira ubwayo mu kigunda. Turakomeza dukore ubushakashatsi kuri iyi nkuru tumenye niba ko ari ukuri guhamye, ariko kandi birazwi ko FARDC ikunze kubeshya ko yakiriye abarwanyi ba M23, ntiyerekane nimero matricule, ntiyerekane n'ibindi biranga umusirikare ngo bigaragazwa neza ko yabavuye ku ruhande bari bahanganye. Ibi ariko ni bikunze gutangazwa kuko inkuru nk'iyi ivuga iby'uruhande rwa rumwe rwatangaje ntabwo wayishinga hagati ngo yemeze 100%, ariko nibiraho biba biri kuvugwa nyine. Ubwo namwe muratanga ibitekerezo. Mu mujyi wa Bukavu inkongi y'umuriro yongeye kwibasira agace ka Nyakariba ni mu ijoro ryo ku munsi w'ejo ku muhanda wa Kaduru mu murenge wa Kadutu. Amazu 41 yahiye arakongoka burundu. Iyi mpanuka rero ngo yasize imiryango irenga 100 iri mu buzima bugoye cyane idafite aho kuba n'ibikoresho by'ibanze. Umuyobozi w'akarere ka Nyakariba yitwa Faustin Boroko avuga ko icyateye inkongi kitaramenyekana neza, ariko bamwe mu bahatuye bakeka ko ishobora kuba yaratewe n'abantu bashakaga ibyuma bishaje bizwi nka mabende. Hanyuma ibisubwa mbere bibaye muri aka gace kuko iyi ari inkongi ya gatatu ibaye kuri uwo muhanda mu gihe gito. Iyi mpanuka ije yongera ku bibazo by'ubukene n'umutekano muke bimaze igihe muri ako gace. Kugeza ubu biravuga ko ingo zirenga 800 zimaze kugerwaho n'izi nkongi zikurikiranye.
abayobozi baho cyangwa se baho hantu barasaba abaturage kurushaho kwitwararika no gufashanya. Barahamagarira kandi abafite umutima mwiza gutabara abahuye n'iyi mpanuka kuko bakeneye cyane cyane aho kuba, ibiryo ndetse n'imyambaro byo kwifashisha mu buzima bwabo bwa buri munsi. Hanyuma reka turebe icyo uyu munyamerika avuga ku masezerano ya guverinoma ya Kinshasa n'u Rwanda yongeye gusubirwamo ejo bundi nyuma y'uko intumwa z'u Rwanda na Kongo zongeye guhurira i Washington DC. Gusenya FDLR byakomeje kuza ku isonga mbere yo gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyize ku mipaka. U Rwanda rwafatiwe ibihano rushinjwa kuba ntacyo rwigeze rukora mu bijyanye no gushyira mu bikorwa amasezerano ya Washington, ariko hakirengagizwa uruhare rwa guverinoma Kinshasa. Tibonagi wabaye umunyamabanga wungirije wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ubufatanye na Afurika yatangaje ko adashidikanya ku bushake bw'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwo gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Tariki 27 Kamena 2025 u Rwanda na Kongo byasinyiye amasezerano y'amahoro i Washington bifashijwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusenya FDLR no gukuraho ingamba z'ubwirinzi ziri mu ngingo nyamukuru ziyagize. U Rwanda na Kongo byayashimangiye ku tariki 4 Ukuboza 2025 byongeramo ingingo y'ubufatanye bw'akarere mu iterambere ry'ubukungu, byemeranya ko abashoramari b'abanyamerika bazabigiramo uruhare. Ni amasezerano yasinywe hagati cyangwa se yashimangiwe hagati ya Perezida Kagame na Tshisekedi ndetse na Perezida Donald Trump wa Amerika hariya i Washington DC. U Rwanda na Kongo rero byashimangiye aya masezerano tariki 4. Birumvikana Leta ya Kongo yemeye gusenya FDLR ariko kugeza ubu ntiratangira kubyubahiriza, ariko yakomeje kwifatanya n'uyu mutwe mu bikorwa byo kurwanya ihuriro AFC M23 iwuha ubufasha burimo intwaro ndetse n'amafaranga utibagiwe n'ibiribwa. Tariki 17 na 18 Werurwe intumwa z'u Rwanda na Kongo zahuriye Washington kugira ngo ziganire uko ibihugu byombi byahoshya umwuka mubi ukomeje gututumba hagati y'ibyo bitewe no kutubahiriza amasezerano y'amahoro. Izi ntumwa rero zumvikanye ko u Rwanda na Kongo bigiye gufata ingamba zifatika mu kubahiriza cyangwa se mu kubahirana ubusugire n'ubwigenge. FDLR igasenywa, ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda zashyizweho zigakurwaho. Tibonagi yagaragaje ko kugira ngo amakimbirane yo muri Kongo ahagarare burundu, Leta ya Kongo igomba kubanza yambura FDLR intwaro kuko uyu mutwe ubangamye umutekano w'u Rwanda, ariko ko nta cyizere afite. Ati ni byiza gushyira hanze irindi tangazo ry'amahoro rihuriyeho rya Amerika, Kongo n'u Rwanda ku ngamba zo guhagarika amakimbirane yo muri Kongo, ariko byose bihera muri Kongo. Igomba gusenya FDLR, bigomba guhera kuri Kongo kwigomba gusenya FDLR. Ikibazo kibangamye u Rwanda ndashidikanya cyane ko babishobora cyangwa babishaka. U Rwanda rero rugaragaza ko ruzakuraho ingamba z'ubwirinzi mu gihe FDLR izaba yasenywe kuko rudashobora kwemera ko uyu mutwe ugaruka guhungabanya umutekano w'abaturage barwo. Amasezerano ya Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ese aka kanya yabaje avuguruye cyangwa ni yayandi n'ubundi yarasanzwe ariho ashimangiwe? Ni imyanzuro ikomeye cyane inihutirwa tugiye kuba tukomozaho, turebere hamwe byinshi kuri yo, dore ko iby'u Rwanda na Kongo byumvikanye cyangwa se byaganiriyeho ni ibintu bikomeye cyane. Hari abavuga ko byagoranye, hari abavuga ko byoroshye, hari abavuga ko byazambye cyangwa se hari n'abavuga ko byateye indi ntambwe. Reka mbahunze yobera muri aka kanya tubane kuva ku munota wa mbere kugera ku wa nyuma. Ubwo rero kandi murabizi ko tumaze iminsi itageze kuri 2 tubabwiye ko intumwa z'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zongeye gutumirwa i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byari byatangajwe ndetse biza gukomozwaho na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe. Niwe yaratangaje ko hari itsinda ry'u Rwanda ryitabiriye ibiganiro by'inyabutatu byagombaga cyangwa se byahuje. Icyo gihe rero yavuga ko bigomba guhuza u Rwanda na Kongo hamwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bikabera i Washington DC. Ni ibiganiro byaje nyuma y'uko hakomeje gutegerezwa ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano yasinywe hariya i Washington tariki 4 Ukuboza 2025, ariko amaso ahera mu kirere. Ikitwa guhana gahenge reka da
intambara zarakomeje ziba intambara kabisa hariya murasirazuba bwa Kongo. Nyuma y'isinywa ry'ayo masezerano ya Washington, murabizi ko aribwo umujyi wa Uvira wafashwe n'abarwanyi ba M23. Nitubabwira intambara ko yakomeje, muri bibaza mutese u Rwanda na Kongo byararasanye. Oya, ahubwo nuko u Rwanda rushinjwa ko rushyigikira umutwe wa M23. Nuko ngo rero iyo M23 ifashe intwaro igahatana ikarwanira mu bice runaka, igafata uduce runaka, byitirirwa u Rwanda. Bisobanuye ko ngo rwarenze ku masezerano y'amahoro. Niyo mpamvu mwabonye amatangazo amwe namwe y'ibihugu bikomakomeye hirya no hino ku isi byamagana ifatwa rya Uvira nyuma y'amasezerano ya Washington. Hanyuma icyo ngira ngo tugaruke aka kanya, izo ntumwa z'u Rwanda ntabwo ari Perezida Kagame na Tshisekedi bari bahuye nyabuneka, ahubwo murabizi ko ayo masezerano yo ku itariki enye yari yasinywe na Perezida Kagame na Felix Tshisekedi ku buhuza bwa Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ayo masezerano rero nk'uko byagaragaye cyangwa se byatangajwe nahoze muri kinyamakuru The Africa Report gitangaza ko abo aberekeje muri ibyo biganiro cyangwa se abatumiye muri ibyo biganiro harimo umujyanama wa Perezida Kagame Mauro de Lorenzo ndetse na Brigadier General Patrick Karuretwa ushinzwe imikoranire y'igisirikare cy'u Rwanda n'amahanga. Abo bombi ni bamwe mu bakunze n'ubundi kwitabira ibiganiro byagiye bihuza u Rwanda na Kongo, byaganishije n'ubundi kwisinywa ryari amasezerano y'amahoro yo mu Kuboza umwaka ushize, murabyibuka. Bivugwa ko ku ruhande rwa Kongo ibiganiro byari byitabiriwe n'abarimo intumwa yihariye ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi ariwe Patrick Lubeya. Aka kanya ndagira ngo munyemerere untega amatwi kuva ku munota w'ambere kugera ku wanyuma wumve ibyo u Rwanda na Kongo byumvikanye nyuma yo kongera guhurira i Washington. Reka nze mbikomozeho mbibabwiraho gatanu kandi hanyuma ariko ndanababwira ko Kinshasa rurakinga babiri. Hamaze iminsi havugwa uruntu hagati ya Bahati Lukwebo udashyigikiye ko Tshisekedi ahindura itegeko nshinga. Aka kanya magingaya uyu musenateri yamaze kwegura muri Sena, aravuze ati bisi nabishobora simbyishoboreye, ati ngira gatwe gato nkakarinda uruguma. Yagize atya yegura kuri uyu mwanya cyangwa se yegura muri Sena ya Kinshasa. Reka nze mbabwireho, reka mbanze mbahe updates cyangwa se amakuru ari kuvugwa ku kibuga cy'imirwano. Havuzwe ituze ariko ritarambuye cyangwa se ridahanzwe amasoko ryatinda bitewe n'uburyo mu by'ukuri buri ruhande ruri kwitegura urugamba. Havuzwe amakamyo agera kuri 7 yambutse Kavimvira na Gatumba aturutse Bujumbura. Aya makamyo ngo yarasinye ibikoresho n'abasirikare baba b'u Burundi, bakavuga ko harimo n'abandi b'abanyatanzania. Ni ibivugwa, birumvikana ko nago birasobanurwa neza. Ese naba FDNB cyangwa se harimo n'aba TPDF, ni ikibazwa. Ariko kandi ikigamijwe no kuza kurinda umujyi wa Uvira kubera ko 23 ngwiri kuvuzigiriza imirindi mu marembo y'uyu mujyi. Reka turebera hamwe aka kanya amakuru yarari guturukayo. Biravuga ko nta saso riri kuvuga, ariko buri ruhande ngo rufitiye umugambi mubisha urundi bitewe n'uburyo impande zombi ziri kugira gute ziri gucunganwa. Ni nyuma yo kurasanira muri axe zegera Uvira n'ubundi ku misozi ya Kabunambo na za Runingu ku muhanda Route Nationale nimero 5 ni muri teritwari ya Uvira n'ubundi humvikanye amasasu y'imbona ziremereye ndetse n'izoroheje. Aka kanya rero biravuga ko ituze ryagarutse ndetse kuva ku mugoroba ku munsi w'ejo nta rusaku rw'amasasu rwumvikanaga, ariko kandi bikavuga ko Runingu yo yafashwe n'abarwanyi ba M23. Hanyuma ariko kandi abaturage batuye za Kabunambo na Runingu bamwe barahunze, abandi baguma mu nzu zabo, ntibatuje ntibatekanye ntibarya ntibamira. Aka kanya ubwoba ni bwose. Nahoze mbona umuyobozi witwa ngo ni Martin Mafikiri uhagarariye SNCC muri Kivu y'Amajyepfo, nawe rwose yari yemeje ko ibintu byatuje kandi bimeze neza, ko FARDC ngo nizo ziri ahangaha. We yavuze ko ngo FARDC nizo ziri Kabunambo, ariko kandi iyi mirwano yatumye abaturage benshi bahunga, abenshi muri bo bahungira mu mujyi wa Uvira. Ubwo rero kubijyanye n'ingendo umuhanda wa Route Nationale nimero 5 uhuza Bukavu na Uvira hari ababyita ukunda, ariko uyu muhanda uracyafunze kuva mu minsi ishize mu by'ukuri. Ariko kandi uwo muhanda wafunzwe ku busabe ngo bw'igihugu cy'u Burundi. Ni ibindi biri guhishurwa ko uwo muhanda Route Nationale nimero 5 uva Bukavu werekeza Uvira wafunzwe ku busabe n'igihugu cy'u Burundi, kuko ngo iki gihugu gifite impungenge z'uko ngo hari abantu ngo bashobora kuba bawucamo bakinjira mu Burundi mu buryo bunyuranyije n'amategeko, ndetse u Burundi bwigize no gutangaza ko bushobora gufunga imipaka yabwo na Kongo
niba Kongo iramutse itemeye gufunga uyu mupaka. Kandi icyo Burundi bwasaba Kongo ntigikore, njye mbona ntacyo, kubera ko ibihugu byombi byabaye nk'agati k'inkubirane. Hanyuma aha Uvira nta sasu uri kuvuga, abari kubabwira ko hari imirwano aka kanya, ubwo hari ukundi cyangwa se hari andi masuruse bafite, ariko amakuru arangaragariza ko ituze ari ryose. Ariko ku ruhande rwa M23 baritegura kwa advancinga, uruhande rwa coalition narwo ruritegura kwatsa umuriro kuri M23. Reka tuve Uvira tugaruke muri Walikale. Ahangaha muri Walikale haravugwa ukongera imbaraga z'ingabo za Alliance Fleuve Congo M23, ni ukwanga igisirikare cyabo ARC, Armée Révolutionnaire Congolaise, ngo kiri kongera imbaraga zidasanzwe, cyo bita deployment ya ibikoresho ndetse n'ingabo mu bice bya Bukumbirwa. Abarwanyi ba M23 ngo bakomeje kohereza imbaraga nyinshi mu bice byo muri teritwari ya Walikale, nk'uko amakuru aturuka ku bayobozi b'umuco n'inzego z'umutekano bitangaza. Ngo ku munsi wo kuwa gatatu tariki 18 Werurwe ngo hageze ahangaha muri Bukumbirwa, hageze izindi ngabo n'ibikoresho bya gisirikare, amasasu n'ibindi mu gace ka Bukumbirwa. Akana agace rero kari hagati ya groupement ya Ikobo ndetse na Kisimba. Izi ngabo ngo nshya ngo zaje zisanga izari zaragezeyo ku itariki 14 Werurwe, aho zashyizeyo ibirindiro bitatu bishya muri Bukumbirwa. Ibi byatumye AFC M23 ikomeza gukaza umutekano no kwigarurira neza agace ka Ikobo basanzwe bagenzura hose. Hanyuma rero izi mbaraga nshya zikaba zije ziturutse mu duce twa Bleusa na za Rusamambu no mu bwami bwa Bwito, muri sheferi ya Bwito, aha ni muri teritwari ya Rucuru. Abasesengura rero bakavuga ko iyi gahunda yo kwimura ingabo ishobora kubigamije gutegura ibitero bishya ku ngabo za leta ya Kongo FARDC ndetse n'abarwanyi ba Wazalendo, cyane cyane mu gace ka Kisimba. Ariko kandi mu duce ngo dushobora kwibasirwa cyane harimo umujyi w'ingenzi wa Pinga, n'umudugudu wa Kailenge ndetse na Maruho. Aha hose rero ngo haracyari ingabo za leta zicungira umutekano uyu mujyi wa Pinga. Ngo kubera impungenge rero, abayobozi b'umuco bo muri ako karere barasaba inzego z'umutekano kongera ubwirinzi no gukaza ingamba z'ubwirinzi kugira ngo baburize imigambi y'abarwanyi ba M23 bashaka kwagura ibice bagenzura muri ziriya axe. Abarwanyi ba M23 badeployinzwe ahangaha baturutse muri sheferi ya Bwito, ngo nabagabanyutse kuri bandi bamaze iminsi besurana na Wazalendo muri sheferi ya Bwito. N'ubundi ni muri Rucuru. Mwabanumwe ibintu ntago byoroshye na gato. Nta byinshi biri kuvuga ku kibuga cy'imirwano, reka tugaruke turebera hamwe noneho ibijyanye n'ibyemeranyijweho hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Biravugwa ko intumwa z'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zarahuye zemeranya ku ngamba zifatika ngo zigamije gukomeza gushyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro ya Washington nyuma yo kongera guhurira i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuwa kabiri tariki 17 Werurwe no kuwa gatatu tariki 18 Werurwe nibwo intumwa z'ibihugu byombi zahuye. Itangazo rero ryasohowe kandi rihuriyeho ryasohowe n'ibihugu by'u Rwanda na Kongo ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amerika ivuga ko, cyangwa se impande zombi zivuga ko icyo Kongo ivuga ari nacyo u Rwanda ruvuga, ndetse nacyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umuhuza zivuga ko ngo inama zabaye zasize impande zombi zemeranyije ku ngamba zifatika zigamije gukomeza gushyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro ya Washington ari mu rwego rw'amasezerano ya Washington agamije amahoro ndetse n'uburumbuke. Iryo tangazo risobanura ko Kigali na Kinshasa byemeranyije ku ruhererekane rw'ingamba zihuriweho zigamije kugabanya umwuka mubi ndetse no guteza imbere intambwe igaragara ku butaka. Ni ingamba zirimo kwiyemeza gufata ibyemezo bifatika byo kubahana ku bijyanye n'ubusugire bw'ibihugu n'imbibi zabyo, guteganya gukuraho ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda mu bice byagenwe biri ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kongera ingufu kandi zifite igihe ntarengwa ngo Kongo ibe yasenye umutwe wa FDLR, n'umutwe ugizwe hanini n'abasize bahekuye u Rwanda muri jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994, ndetse no kurinda abasivile bagirwaho ingaruka n'ibi bibazo byose. Iri tangazo rikomeza rivuga ko Kongo, Kinshasa n'u Rwanda byongeye gushimangira ubushake bwabyo bwo kubahiriza amasezerano ya Washington agamije kugera ku mahoro arambye ndetse n'uburumbuke mu karere.
ku ya 27 Kamena 2025 nibwo ibihugu byombi byasinye amasezerano ya Washington mbere yo kwemezwa na n'abaperezida babyo ku ya 4 Ukuboza 2025. Kigali na Kinshasa rero byongeye guhurira i Washington mu gihe Amerika iherutse gufatira u Rwanda ibihano irushinja kuba mu by'ukuri ngo rwarananiwe kubahiriza ibikubiye mu masezerano ya Washington rwiyemeje, ndetse no kuba ngo rukomeje guha ubufasha umutwe wa M23. Ni ibintu u Rwanda murabizi ko rudahwema kwamaganira kure uko bwije nuko bukeye, buruko rubishinjwa cyangwa se akenshi rubishinjwa rwo rwumvikana rubitera utwatsi, nk'uko ku rundi ruhande Kongo itera utwatsi gufasha FDLR. Icyo nshaka ko tugarukaho rero ni mu buryo bw'ubusesenguzi noneho icyo ibi byaganiriyeho bivuze, reka tubirebere hamwe, ariko kandi mu by'ukuri turebere hamwe icya mbere kuri iyi ngingo. Mu by'ukuri turebere hamwe icyo aya masezerano agamije, ari mu yihe context. Aya masezerano ari mu murongo w'ibiganiro byari bisanzwe bishyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, birumvikana cyane, agamije kugabanya umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi, agamije guhosha imirwano mu burasirazuba bwa Kongo, guca burundu ikibazo cy'imitwe yitwaje intwaro, cyane cyane ikibazo cyangwa se izingiro ry'iki kibazo akaba ari FDLR, no kugarura icyizere hagati ya Kinshasa na Kigali. Byumvikane neza hanga tugendane. Hanyuma mu by'ingenzi byemeranyijweho, kubahana ku busugire bw'ibihugu, gukuraho ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda, defensive measures. Ahangaha ni naho bigoranira cyane. Kubahana ku busugire bw'igihugu nuko ngo u Rwanda rugakuraho ingamba z'ubwirinzi rwashyize ku mipaka. Ahangaha ubundi ukomeje kubyumva neza, bavuga gukura ingamba z'ubwirinzi ku mipaka, ariko hari abagera gutya mu bikari bakerura bati kuba u Rwanda rwakura ingabo zarwo ku butaka burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Ese koko u Rwanda rufite ingabo mu burasirazuba bwa Kongo? Niba ziriyo zirakora iki? Ese icyo zikora ntikirangira? Ese u Rwanda rufite ingabo ku butaka burasirazuba bw'igihugu cya Kongo? Niba zitariyo kuki bivugwa? Ese kuki bivugwa ntibirangire cyangwa se bihora bivugwa uko bwije nuko bukeye? Ubwo rero ibyo ni mu by'ingenzi byemeranyijweho, gukuraho icyitwa defensive measures ku butaka bwa Kongo, birumvikana cyane. Noneho kurandura FDLR mu gihe cyagenwe, ndetse no kurinda abasivile. Kurandura FDLR ubundi niyo muri Washington, mu masezerano ya Washington, ntabwo kurandura FDLR biza nyuma yo gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho, ahubwo kurandura FDLR biza mbere, bigakurikirwa n'ikurwaho ry'izi ngamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho. Muri aya masezerano yasinywe ntago higeze hatangazwa igihe ntarengwa FDLR igomba kuba yagize ite yakuriweho, ariko kandi n'igihe ntarengwa ingamba z'ubwirinzi zigomba kugira gute gukurirwaho nyuma y'uko FDLR izabyize ite ishenywe. Ahangaha rero haracyari mu rujijo. Ubwo rero ibyiza bishobora kuvamo cyangwa se opportunities, umusaruro w'izi ngamba ziramutse zishyizwe mu bikorwa, ntawe utabibona ko byagabanya ubushyamirane n'impande zombi zubahirije ibyo ziyemeje cyangwa se zisabwa, kuko intambara ishobora kugabanuka cyane, ndetse ubufatanye bushobora kongera kubakwa hagati y'ibihugu byombi, bigatahiriza umugozi umwe, bikabaho bibanye. Icyizere cy'amahoro arambye nacyo cyaragabanutse, aya masezerano ashyizwe mu bikorwa cyagaruka. Aya masezerano atandukanye n'ayandi iyo mu bihe byashize, kuko harimo uruhare, niba mubyumva neza, harimo uruhare rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, harimo ingamba zifatika aho kuba amagambo gusa. Ahangaha birumvikana cyane. Noneho ubwo reka turebere hamwe ikibazo umusivili ahura nacyo, kandi mu burasirazuba bwa Kongo uretse ko isasu ridatoranya, ariko abahura n'ingaruka z'iyi ntambara ni abasivile bo mu bwoko bw'abatutsi ndetse n'abanyamulenge muri Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo. Ubwo rero kwita ku basivile byaba ari intambwe nziza, kuko abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo nibo bahohoterwa, ndetse bahohotewe kenshi. Gushyiraho gahunda yo kubarinda rero ni ikintu gikomeye kandi cyahesha ikuzo iki gihugu cyakoze ubuhuza, ndetse kigahesha amahoro n'ituze ibihugu byashyize mu bikorwa ibikubiye muri aya masezerano. Impungenge ariko ni zose ku mpande zombi, kuko reka tubirebere hamwe nk'ingingo ya gatatu, nge nise challenges. Tubirebere hamwe. Icya mbere, ikibazo cya FDLR, iki ni ikibazo gikomeye cyane ndetse gifatwa nk'ipfundo ry'ibibazo by'umutekano muri aka karere, kuko FDLR nicyo kibazo nyamukuru nk'uko ahangaha bigaragara, kuko Kongo yemeye kuyisenya
ariko iyi mitwe imaze imyaka irenga 20 ifite imizi mu baturage ndetse n'ishyamba. Hari aho ivugwaho gufatanya n'ingabo za Kongo mu burinzi bwa hariya Kinshasa ko muri presidence FDLR biri ku isonga. Niyo nkingi ya mwamba mu rugamba bahanganye na M23, aho wumva M23 yabijijwe ibyuya ni FDLR ziba zabigizemo uruhare. Mw'abantu mwe FDLR na Kinshasa kubitandukanya byagorana cyane. Hanyuma aho niho bigoraniye rero sasa. Niho bigoraniye. Impungenge. Ese Kongo ifite ubushobozi bwo gusenya FDLR mu gihe gito? Ahangaha ni ikibazwa, ariko ni ikibazo wibazanye impungenge rwose. Kavuga ese Kongo mbona igenda biguru ntege mu bushobozi bwa gisirikare ifite, yarwanya FDLR ikayishobora cyangwa se yayitsinsura noneho by'umwihariko mu gihe gito? Ese izabikora koko nta mpamvu za politiki zibangamiye? Iki nacyo ni ikibazo. Gukuraho ingamba z'u Rwanda z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho. Ese u Rwanda rwasabwe gukuraho defensive measures, ibi bishobora guteza ibibazo, kuko niba FDLR itarasenywa gukuraho ingamba se byaba bikorwa mu buhe buryo? Ese ubundi bwo FDLR idahari ni gute igihugu cyabaho kitirindira umutekano? Kuki byakunda, kuki byakorwa? Ibi rero nkuko bigaragara, niba namwe mubibona neza nkuko mbibona, bishobora guteza ikibazo cyangwa se bishobora guteza ibibazo, kuko niba FDLR itarasenywa u Rwanda rukuyeho ingamba z'ubwirinzi byagorana cyane, habaho gusubira inyuma ku mutekano. Ikibazo cyarushaho gukomera kuruta uko gikomeye ubu ngubu. Ikibazo gikomeye ahangaha, ninde uzabanza n'usabwa gusenya FDLR? Ariko si uwo nguwo bisabwa, afite uburenganzira ubushobozi bwo kubikora. Ese abaye abyemeye ariko yabikora bikamunanira, yahabwa ihe support? Ni ikindi kibazo kibazwa, kuko iki kibazo cya FDLR ni ikibazo noneho cy'amateka. Reka turebere hamwe rero. Iki ni ikibazo kimaze imyaka myinshi. Kongo ishinja u Rwanda kwinjira ku butaka bwayo, u Rwanda rugashinja Kongo gukorana na FDLR. Ibi tubihora tubivuga. Ibi rero bituma icyizere hagati y'ibihugu byombi kiba gike cyane, n'amasezerano akajya agorana gushyirwa mu bikorwa. Ni ibintu byumvikana cyane. Hanyuma ikindi, amatsinda menshi yitwaje intwaro si FDLR gusa, kuko mu burasirazuba bwa Kongo habarizwa imitwe ihirenga 250 yitwaje intwaro, ariko FDLR n'ubundi iguma arimo kuru, ubundi ngo zitukwamo nkuru. Zitukwamo nkuru. Ubwo rero mu by'ukuri ndagira ngo mabwire ko hari indi mitwe myinshi muri Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo kandi ihungabanya umutekano w'igihugu. Niyo mpamvu rero nubwo FDLR yasenywa, umutekano ushobora kutaboneka burundu, kuko ibibazo bya politiki imbere mu bihugu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nk'ubwo hari igitutu cya politike ku buyobozi, ariko mu Rwanda umutekano w'igihugu niyo priorite, nicyo kintu gishyizwe imbere, gihora gihari kandi kitagomba guhungabanywa. Ari nayo mpamvu izo ngamba zose z'ubwirinzi zifatwa uko bwije nuko bukeye, ndetse zikavugururwa zigakazwa mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ubwo rero murabizi ko amasezerano menshi yagiye ananirwa mbere. Aya si ubwa mbere rero byabibaye, habaye hari amasezerano menshi imbere yayo, menshi ntiyashyizwe mu bikorwa uko byari biteganyijwe. Impungenge zakomeje kuba zose hagati y'impande zombi. Ukibaza ese aya masezerano yo azagira itandukaniro ki? Aho bishobora kugoranira cyane ni igihe ntarengwa cyo kurandura FDLR, ntabwo cyatangajwe muri izi ngamba zafashwe. Hanyuma ibi rero ni ibintu bigoye mu buryo bwa gisirikare, bishobora no gutinda cyangwa se ntibigerweho. Kudahuza mu gusobanura amasezerano nacyo ni ikindi kibazo kiri deep cyane. Kudahuza mu gusobanura ikibazo. Ahangaha niba ubwo reka yenda ntanga urugero ku Rwanda rusabwa gukuraho ingamba z'ubwirinzi, wenda mukumva ko ari ugukuraho biriya bisasu bimiri bindi hariya ku mipaka, gukura ingabo ku mipaka zirindiye umutekano igihugu n'ibindi bigiye bitandukanye. Ariko uburyo bisobanurwa, abandi ku rundi ruhande bakavuga bati ni ugukura ingabo z'u Rwanda mu burasirazuba bwa Kongo. Nukuvuga ngo gucagura ingabo z'u Rwanda zikava muri M23 zikagaruka mu Rwanda, zigava ku butaka bw'u Rwanda, hanyuma abanyekongo ibyabo bagasigara babyivuganira. Ahangaha abandi ku rundi ruhande niko babivuga. Ahangaha ni naho bigize gute bigoraniye. Niho handi mu buryo bwo gusobanura
akantu ku kandi cyangwa se ingingo ku yindi niho bigoranira hakavamo ukutizerana, kikaba ikibazo gikomeye kurusha ibindi byose. Niyo mpamvu n'ikorwa ry'intambwe rito rishobora gusubiza ibintu inyuma nk'uko aka kanya njye niko mbibona. Niyo mpamvu nabahaye rugari muri comment ngo mutubwire uko mubyumva namwe. Amasezerano ashobora kudindira bitewe n'uko mu by'ukuri impande zombi zidasobanura ikibazo uko kiri. Birumvikana cyane rero, uribaza utese mu by'ukuri mu buryo nka conclusion, ayo masezerano reka mbabwire ko ni intambwe nziza cyane mu magambo, ariko mu bikorwa intsinzi yayo izaterwa n'ibintu bitatu gusa: ubushake nyakuri bwa politiki, icyo ni icyambere ku mpande zombi. Ndababwiza ukuri, muri conclusion nabateguriye cyangwa se icyo nakwita nk'igisubizo kuri ibi ngibi byose, amasezerano ni intambwe nziza kuko rwose impande zombi zirayemeranyaho, ariko ikibazo kiba kuza ntibayasobanure kimwe ndetse ntibanayubahe ngo bayubahirize. Ariko ni intambwe nziza cyane mu magambo, ariko si mu bikorwa. Mu bikorwa bibaye yaba ari insinzi ikomeye, ariko bitanabaye dore icyo bisaba mu by'ukuri kugira ngo bibe full, biryohe cyangwa se bigere ku ntego. Insinzi y'aya masezerano izaterwa n'ibintu bitatu: ubushake nyakuri bwa politiki ku mpande zombi, icyo ni icyambere; kurandura FDLR mu buryo bugaragara ndetse bufite ubugenzuzi bukomeye, hakarebwa niba koko FDLR itakibarizwa ku butaka bwa Kongo. Ese murabona bishoboka? Abenshi batiwoya kuko Tshisekedi ntago yakwimenera amaraso, kuko FDLR na Tshisekedi basa nk'abahanye igihango. Noneho ubwo n'ubugenzuzi bukomeye bw'abafatanya bikorwa nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika bugakora, hakarebwa niba FDLR koko iri kurandurwa, byaba ngombwa Kongo byayinaniye igahabwa support mu kurandura FDLR. Ubwo rero umwanzuro w'ingenzi ni amahirwe y'amahoro arahari, ariko inzitizi ni nyinshi cyane. Ikibazo cya FDLR ni ikibazo gikomeye ndetse kizagena niba ayo masezerano azatsinda cyangwa se azananirana. Ubwo rero birumvikana ko ari ibintu bitoroshye na gato. Reka dukomeze turebere hamwe mu by'ukuri uko bizagenda cyangwa se uko bizarangira. Ndagira ngo mbabwize ukuri ko ibintu bitoroshye na gato. Yes, hanyuma reka tunyarukire Kinshasa. Ndagira ngo mutange ibitekerezo kuri iyo ngingo y'aya masezerano ya Washington. Kinshasa bibaye ngombwa ko Bahati Lukwebo udashyigikiye ko Tshisekedi ahindura itegeko nshinga yegura muri Sena. Ni senateri Modeste Bahati Lukwebo yeguye muri Sena ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'iminsi mike agaragaje ko adashyigikiye umugambi wa Tshisekedi Antoine wo guhindura itegeko nshinga. Mu ibaruwa yandikiye Sama Lukonde uyobora Sena, Lukwebo wari vice president wa kabiri wayo yasobanuye ko yafashe kiriya cyemezo kubera umwuka mubi uri muri Sena ya Kinshasa muri iki gihe. Ati, nyakubahwa perezida, mfite icyubahiro cyo kubagezaho rero ubwegure bwanjye ku mwanya wa vice president wa kabiri wa Sena bitewe n'umwuka wa politiki uri muri iki gihe mu mutwe mukuru wa Sena w'inteko nshinga amategeko y'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bahati Lukwebo yavuze ko nubwo yeguye akiri inkoramutima ndetse akaba yubaha perezida Felix Antoine Tshisekedi, yunzemo ati ubu bwegure ntibushingiye ku kunanirwa gukora akazi, kuko namye nshyira mu bikorwa inshingano zanjye neza kandi ku gihe. Intego ni ugutanga umwanya ku bandi banyamuryango bafite ubushake bwo gukomeza ibikorwa natangije guhera muri Gicurasi 2024 kugira ngo kugira ngo haze ituze muri Sena. Bahati Lukwebo mu kiganiro yaherukaga guha abanyamakuru yagaragaje ko adashyigikiye gahunda ya perezida Tshisekedi wifuza guhindura itegeko nshinga kugira ngo yemererwe kuziyamamariza kuyobora Kongo muri manda ya gatatu. Yavuga ko Kongo idafite ikibazo cy'amategeko, ko ahubwo abayobozi batayubahiriza ari bo babangamye. Ni amagambo yatumye abasenateri bagenzi be bahita bamutakariza icyizere mu buryo bukomeye. Hanyuma ikibazo cy'impunzi z'abarundi cyaganiriweho mu nama y'iminsi 3 i Nairobi muri Kenya. Ni kuri wa gatatu Minisitiri Major General Retired Albert Murasira ushinzwe ibibazo by'impunzi mu nshingano ze yakurikiranye inama y'abaminisitiri yahuje abahagarariye guverinoma baturutse mu bihugu bitandukanye bya Afurika yaberaga i Nairobi muri Kenya kuva ku itariki 16 na 18 Werurwe 2026. Iyi nama yitabiriwe n'u Rwanda, Burundi,
Burundi, Tanzania, Kenya, Uganda, Zambia, Malawi, Mozambique na Afurika y'Epfo hamwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi UNHCR n'abafatanyabikorwa mu iterambere n'imiryango y'ubukungu mu karere. Ibiganiro byari bigamije gushaka igisubizo cy'ibibazo by'impunzi z'abarundi binyuze mu mikoranire yibanda ku guteza imbere no gushimangira gutaha ku bushake no gusubizwa mu buzima busanzwe impunzi mu gihugu cyabo. Hanyuma Minisitiri Murasira yashimangiye ubushake bw'u Rwanda, ashimangira ko gushyira mu bikorwa neza ibyumvikanyweho mu by'ukuri bizasaba ubushake bwa politiki bukomeye, kutihunza ikibazo ndetse no gusangira inshingano mu bafatanyabikorwa bose. Hanyuma tugana ku musozo, reka mbabwire ko ADEPR yambuye ubushumba 35 baregwa jenoside. Ni itorero ADEPR. Iyi rero ni inkuru inagezweho cyane, ndetse mu by'ukuri tuza kugaruka mu makuru yacu ari imbere. Ivuga ko ADEPR yatangaje ko yambuye abantu 35 inshingano za gishumba n'iz'umubwirizabutumwa nyuma yo guhamywa n'urukiko icyaha cya jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Iki cyemezo cyatangajwe ku ya 18 Werurwe gishingiye ku myanzuro y'inama nkuru y'abashumba ba ADEPR yateranye inshuro ebyiri muri 2025 no muri 2026 isuzuma ibijyanye n'abari bafite inshingano z'itorero ariko barahamwe n'ibyaha bya jenoside. Ubuyobozi bw'itorero bwamenyesheje abakristu ko abo bantu bose bakuwe ku nshingano zabo burundu bitewe n'ibyaha byabagaragayeho. Ubwo rero ku rutonde rwashyizwe hanze hagaragaraho amakuru arambuye kuri buri muntu, arimo amazina ye, inshingano yari afite mu gihe cya jenoside, aho yakoreraga ndetse n'aho aherereye ubu ngubu. Muri abo harimo bamwe bafungiwe mu magororero atandukanye mu Rwanda, abandi bari mu bihugu byo hanze nk'Ububiligi, Uganda, Malawi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari n'abakatiwe burundu n'inkiko ndetse n'abatorotse ubutabera cyangwa aho baherereye hatazwi neza. Ubwo rero icyo cyemezo kigaragara ko cyangwa kikagaragaza ko itorero ryiyemeje gukomeza guharanira ukuri n'ubutabera no gukura ku nshingano abagaragayeho ibyaha bikomeye nk'icyaha cya jenoside.